Kajelariam Catholic Nongstoin Diocese Kelapenlong ya Kelempung Rehem Mensim Charismatic Convention haka khatpra bat khat khandai tarik Jemang ha Cathedral Parish Pendengrai Nongstoin haka baki pat riunget samla longkeme longkpa kilawan shimbanta da kajing shongshit ban penskem penjeliu bat penklan yala kajinget hakini ki arsi Kilingdo soble na Divine Retreat Center Ketri Assam ki bakentup yu Reverend Padar Thomas Itiel Padar Jojo na Shillong rengkat berkekunhun jong uba Eddie Shadap na kekunhun Jesus Youth Team kilawan ban ya peliu jingmut bat ban kran hakani ke lempung Rehem Mensim hakini ki arsngi kinong kran kila parya bin pabin ya kabor ka ikhtiar jong Mensim bakhut ubala kershan borba ya kabalang ya kilong yeng kilong sem bat iki kerstan baro hala ka jong ka lengkor bakiba hala ki terpeng Kilapan kan mau ya kabor jong Mensim bakhut ibawan ra ya kijing kala hakajing im jong kibriu amtang hakaliang ka Mensim henry wat hakaliang ka met kabor perkhat bat hakido nut jong kajing atip lam bat kajing sengo para briu kumba kamet kaplung kahe kasan kumjuru hakaliang kajing im Mensim shimet de bandon kajing kala shaki kedan bakham hajrong hakajing janai hakajing im baman kasngi Upadar Thomas ulakran bat batai syai halor kapang kabayadei bat kajing kela na kajing long barim sya kajing long bathamai. Ula batai sani bha halor kabor baklan tam jong Mensim bakhut ban pen kela ya kajing im jong kibriu kumba lale hakasngi Pentecost haba lawan hiar haki apostol haka Maria kat baki danga duai haka kamraneng. Lapan kentang ya kini ki arsngi da kajing penmenta ya kamas bakhut da usok blay padar di tender lengkoi ubalapan kan mau ha kajing keren jong u ya kabor jong kajing duai lang kabalapan scam da kajing wan hiar jong Mensim bakhut haki apostol bat haka Maria thesoti ka kemi jong blay lapan wa ya kaneka lempung Rehem Mensim da kajing duai lang bat jing mani ya ka Eucharis bakhut haka jan mit khat khandai tarik Jemang Kakam jong pres baru Mensim bukuan kaklalok kakam jong kapalan ya kabalapa banyalap baban berpuyang ya kecimaya jong kecilong kawai jong Trinity bawah Nanta ni ayu ni bukyang kecikeli gile ayu gile kiriukun gile kiriunget haswa kecimakia jong Mensim bukuan Gile ayu kamaria berkat pada apostol. Jadi boleh bagi kau itu jadi bahagia lulang krui siapa. Kebangun dia tuai, dia roh yang boleh, dia boleh kerja kecomor. Dari hal ini kapor jom kecing tuai, bangun sembuh pun lawan dia halor joki iway iway hak dur jom itu meeting. Haleluya. Hallelujah.
And he tells that, I love my profession. But more than that, I love to preach about Jesus. And there was a lot of opposition for him. From his own religion, people were opposing him. But today, he is for Jesus. He lives for Jesus. For which we need a power. We need a power. We need a power. Hallelujah. Hallelujah. Can we give an applause to Jesus? There is a preacher. This preacher is from